برای هر دشتی ام شهیده خواه شهیده حکیم چار فرمانه شهیده شورشه ام بیر بینه شخص امام زکیده دقیق برمزده ام سیرده خیل خاتنا هزلگه همگارکن خیل خاتنا میوانه با همگارکن جنا ازدی بویا امیتال اجنه عالم هم که بری فرمانه بشتی فرمانه روشا فرمانه دا ایجن ادمری بوجن به قرن بیستو یکی دا جنا ازدی خویانت بو بله بلکی تاریخ دا جنا ازدی گلک خویا بو بر خدانیا خوا فکر خوا هزا خوا جنا ازدی گلک آنا اتاقا ناسکرن بس بشتی فرمانه وقتی حق هزار کچو جنا ازدی کدینا هف دسته داعش دا جنا ازدی بهوریا خوا کتکی نانی نه بهوریا خوا هزا ادوما خوا آنی و نه بهوریا خوا و تقا خوا دولت آنی بشتی ای فرمانه وقتی حوجن جن کدینا دسته داعش دا وقتی هزا کا خوا چکر ایرادا کا خوا چکر قوتا خوا عسکری چکر یه جشه حاجی آوارگرین تنظیمه که آنه ملت کچو جنا چه بوین او برزبا هر مسئله او انتقام هر مسئله امیش دشمنه بین ولی دست تزاخمنا خو بکم دستورا خودی تاوسی ملک ام بیجن حمید دلیجای کونها حاضر کراننا بکن ام بیجن مخیر هاتن ججلی ولات آلتو روژه و ایرو دهمبر حمید تاریخیا و حمید ظلمه البرفاد دن ام واسلاف دکن دلیجای کونها حاضرن ام خیراتنا دکن جوار اجنه جسبی و دلپاک و جزاریفه اوسیان حیا بیریوانا همه جنه تپوشیوان و دشخص شهید فرمانا هفته و سیان دا همو شهید تپوشینا آزادیه ببیر دینه هر وها واته همونا ما آزادیه ما تپوشینا ما ببر آخو کو ایرو سایاوی دا ام ایرو ویرو جیان دیگن ام de şahsevi de ام به کنگره سلاف دیگن ده پیروز دیگن و همو جنین بو ده فرمانا هفته و سیان ده هاتنا قتل کرن و هاتنا اسیر کرن اما دیسا سلاف دیگن و بیر دیگن دیسا به کنگره ده فرمانا هفته و سیان ده و همه ظلمزوریان کو لسر ملت ما جواکا ما جناکو حاکیه جیان کرن کنها ندوی برخداری دنا تکوشینا خودگن لهر دره لهر قاده برخودگن ام سلام دگن و ام به کنگرن واشی پیروز دگن چند باوری و تباهی نرخین بروباهی و نرخین جواکا می ایزیدی شنگاله شنگال روجلادا نابینده ام باشسانın ciyeki pay giring heye. U iro tabayi rojelata nabin şerê cihanê êsiyemîn cihan dike. Êriş belkî ser'erdê hinekî kêm bûne. Bes dihêla fikir de, dihêla nêzîkbûnî de û li hêla armancê xwe esasî ê bûn ser gacivaka êriş bidavî nebûne dibe kesek xwe نخابینه و شاش نزیکی به دمینه ایرو تاجه و برخودان جنین شنگاله ایزید خانه و اوقات آن سال سالا بیستی یکمین کو خستن بگمینن به سایا شربانین آزادی کو هاته راوستاندن دخواستن یه جاره کردن بایا به بلاف کرنا ویجبا که او دخواستن بگمینن بس 5 سالا کار و قباته هاتیه نشاندن ایدی زانگونه چیبه در هر جهات نبکرن دبیکی تاجی دسر دنگی اساسی ای دیپلوماتیک پارایخستن بکن یه اساسی دنوی جوا کدن یه احتیاج باقا خو آوا کرن او هزا دموکراسیه قسمه فرمان سر خاتم سر ما و ام قریبن جهاد دفاعین گوجنا ازدی خودی پیروزا پیروزا خودی اخا پیروزا و ایروش ام همه شنگارا پیروز پیشی 5 سال فرمانه ام هاتنا بده ام کنگره خداخن بآزادی بکیفاشی ام همه بیرو کم
dava. Peyama kejeli jbor kongreye keminya kaji. Diseri ve sınav haskinin kajicilerin azad jbor hemu civata kongrera reydikim. Deheman demeleci ev destketin bu şengale dest kısmen besaya hazaran hevalen şeyi bu da oğur eden kafedatırne diseri ve reheval zeki, güneş, khane, berivan, naze, sarayan, delalan, adinan ve avestan emma bebirtilin ve benlafan hemekman dikebinin. وأمي خلق حيوانين آزاد كرنا ربر أبو وكردستان إجازات براتيكي در بيكينن وقت تبير آزادية بتككي هر تم جبو جلمي إزخاني تكوشين داية مشاندن ربر أبو جبو جلمي إزخان جنان تروجية بيشخطني بپرسپکتیو خوی داوید جی دینا زمان کو پیوسته جیه کی جبو جلمي شنگاله لکلکا آوا فراتی بیچکرن ویدیو کا گلی کرده هر تمی جلمي ازدی جبو پاراستنا نر شان اخلاق و اولابر لهمبری داخل کریه لبر خدایه و لسرینه دوانده Terörist İmparatorya Osmaniyan ve Hişmetiya ve Kırkır, bu bezini bugün Uğuz Zamina Makineye ki Kırkır'de Tevay Roşvata Nami Dağdır bugün. Jibelliye Tiji, Cehennemle Bekir Püyüzgi ve Avatına Hişmetiye ki Demokratik Heye, da bu civak iktisari rejim ve kalbeti şahs ifade ve nasaltiya civak ki Demokratik ve Azad ve Afrine. Dizemler Azadiya Jilene, Peşemtiya Jil, bu tepüşina ve Tepirajı Evlerin Birçibuni Leji, Vacardık ve Aydi Şilmet Nefes Peş. Ve peşemtiya Leyla Kuvvet, u hevali dikirtige ande, dikriba birçibuni ya beyde muhbet olvege, u rojiya belirleji, ev ve hebe khodani kuderketiya ole, jbu ku terjid ve reşkandır, ve duruşma, terkana imrari helveşirin ve diber altına azad bişin, ve tebdibuna ve hazaran cindre, vinek ve helveseki giluki, leheberi faşizmi hatiye nişandar. Sikrit tekoşina yarın bir hijin hedef ve armancı var. Tekoşin de her şart ve zurufi de lehember her türlü serdestiye de temeşandır. Serdestiya fikri, civaki, siyasi, erişen bin navi zavacı da leydan, kuştur, hamaret, desavetna beden ajne, lehember bin ajne ve hürmeti, nezikatiyen kujne ve kıymet, ben nırtıke u her vakitin lehember bana tebahit ve hezat tekoşine. Her şimdi hember şiddet adı male de, nav civake de, lehember erişen bin ajne, mafi خواه پارسنی هیا چاو کو هر زندی دنام خوزای لحظه خواه خو پارسنی هیا جبر بیجی ما فکی خوزایی کو جن خو بپارزیم لهمبر هشمندیا سردستیا زنام به فکر آزاد خو پارستن لهمبر دن دستی کرنا جنه برخصلین خواه این هر جوره خو پارستنی لهمبر فرمانا کرکرنه کشتنه حلاندنه هزا خوی جوهری آبا کرد اساسا بنا مبالغ بهجمي إجمال داوی قرار داوی ابعادا پیروز بید. تمام.